Sisters Committee but haju koru kumwe lagi ramba sinong masih ban ai kuble ya yemble jungi iba ngadu jinglong kena jonga imat kadi be kesin ke ban kong ban house tree bau emble jo ketan adong ketan jungi jurip ya kani ke sub sentar jungi botuso masih ban ai kuble lepi bat kermenro lebag jing warga jung pi ban wan jurip hi telah jung ikmat ni kermen ba nangis ikmat kani ke sub sentar jungi kadang la su ban ai ji sekri ya gi bai ba nang sung begini ke ketan ban kermenro kumbala pensiau begini staff ba kadon gidi dawa dunah gede dawa gedition ikirman balba berkelem ke jupi nangis khmat kita dawa gedition ro kin dang buyo khabon hang bo subsenta di sini kini seu ban pau sai sin hakateng juga seduk gerbasionong ya pi emleb don burom jungi barawan jurep don jungok lagi khmat bisibon. Namta kinang kaam nakapor ni sa itong iti batay balik ka sa pitaka kebadan kata kajingkoy kajingkya ka ba pura nong bat nakapor ni apasyang penyakit lang akar ka di berbeda kita di jingpen khan di kerana tu ngai suatu perjalanan mendapat nyawarnya program dengan ini kalau kawan nak jing ba lese jinggung klik ni pada ni kisah Andai nak kalian naduk juga produk berpek ni berbuat senang berbarok tinggi Asia gitu kerelang ya air gini andai kabor bahmat ada tu mentah kimdon gitu kecil nak kalian boleh dapat ketar nanti bentuk permen yang persang bentuk susu itu nang bah kena kimdon juga ni sok entah ni kalau kita masukin mentah ni kalau kumba nilai keren meneng dan sibun kijing mo kata kadina du iman power mat tunjuk ke facilities kiba ni banten biang nam tagjinon kam jong upai nang song kinong sitom but kumta tena du ni habang ong ye ketana du ki ambulans ki medicines mat tunjuk ru i doktor mo ni don nimdon doktor MBBS ange tisha kadon sha kijing bakraw nam taginong song ki jongi pan pau ki jisungu bakraw hakaba nilayo ban ya keren sibun ki AKA abai day bat kajing jong upai na song abai day bat ka kya teng ai ke jisngu ba khaw khamtam ya i MLA Bron Buram Jungi Isri Charles Marngar ibal don kajing ki ba khaw ha nag banta ban pej na banta ka jing ka bang ya kendu kum ki pan song ipen pau de kecil sukman ba ilayo ban ya sim banta ban ya keren na kirong ba snong baro ban penbah na banta sepenika PHC Hibro Kawai. Di kejengwan kejonga ban nak kementangan ni inspection. Ngala sedang menem step nang tina terso sub center. Di kejengwan jonga hangte ngasem ngalap ni ba kidon katu kat ni ki jingdon kam ki bakerki. Ki bakum ke sub center ki ladon kam kerki. Kawai kedai hak bede bat ka PNC kini ke PNC ke dai ke ba hadin balada ban khaklung hadin balada delivery kemudian haban ra syakta ka kamera de hadu mentah kimpat don de kini ke dai ke badon kam kerki tinang ta bade kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed ki jingdon kam ki toilets ki jingdon kam ki fencing ki jingdon kam jong ki kidon ki equipments ki ba kidon kam hak ke ka sub center tinggal sukemen ba abang awan nang teh ngasem ngalap ba ki staff jong gede ke sub centers ide ki ba IT sisa ke kam wala da kedon ki bentak ki bengai ki be haple chudur sabor daru kai ngai i ke dedication ke jong ki ke system ke jong ki ka bangi hab ban ai ke jing fongu ke jing ero na ka bentak jong ki te bade ba ki jing duna ki badan ha ka sub centers sangte na kaliang ke jonga ngalo note down ni ki barok but ini baru problem di Bangala aka bor ko jonga ko mele
kat bala ngan senang le no but idan pada gi benta ki banghaban pensngo sa sarkar ha ka bay day bat kijing ke bakimat ki kindo inga so komen manglayo banwan ru atharang sub center kijingwan atharang sub center ang tiru ngi iba ka manpower ngi biang ngi dunatang iway but taw de lab technician ngi dunatang iway staff ang te nang ta de kijing duna ang tiru kidan Kenre nga sukmen ba ki OPD gi biang, ki labor room gi biang, ki machine gi biang, nadong sidong gi biang lot. Kenre tanggaway hangte hapo tharang sub center ka ba ngiladon makana gani ka labor room ro re hadu menta kimpadon gi bawan ban. Haklong hangte. De ya kataru ngilada banyak discuss banyak kren bahabat kinong yalam sno. Bat ki long kini ki asha ki bayadon hagani ki meeting madagasni. Ba lakum no ru ngin pen soto ngin pen syai bat ni hab ban bu kambon teliki awareness program na ka benta ba kilong kimi kinuan man haklong dawar kumbalong hadu mentahi kidan kibawan ka hapo ke sub center ang te hapo terso kidang sedang menjem senam benai Oktober ki kumbakat prangut tang prak nai teliki benai ki balak haklong ang te galong sukses bat isyat iklan kilong kimi kilong ro dan rehat harang hadu mentampat don te kumunong mikmat nga sodai ban khot ban weru iki ke jokapor bakin sobha kilong kimi be bakin sobha banwan sa hospital ban khaklong bakidon ru kijing mentoi ki ba kinong khaklong kilong kimi kiklong ru yo kijing mentoi ke bana kaliang jong chief minister udon ke skim ke bakapang ke bawla penmang na ke banta jongki ke kendiat pade ha ke baidai bat kani ke PSC ke dai negoi ke PSC ke belaslam ha nadu kasnam kat ndai spa prapu khandai ini ki building sila asna nadu kata kasnam tingi i kal jengnang sator no kini ki building but menta ka renovation ka yaj i hendrai ini thu ipi ba ka jing khapnya namar ka population ka jungbun breu kala nangbon adon ka jing khapnya tingi la don kam lakum nokum nor banyo extra iya kane ka additional building jong kane ka main building denang tade ki staff quarter kumbalong menta kimlok so ang ni yenang tade kiwai ki jindon kam ka ambulans lo kom ngidang don kam ke bat ka wai ke problem ke ba ngi mat i kendo kadai ke jing bom don doktor ke kani ngamnang bonong yenongan kendo naman haba ka sarkar ka yo sngo badon kam doktor kalapa dang hakini gi benai belada pu namar ngi don tang ayush doktor Hajing syai ayush doktor isong tang OPD mensmi. Kenrai ini ayush doktor jongi mental asan meran rubunai ihaban kobarlut ya ke kam jong i MBBS doktor ru. Ya ke problem kalong ba hadin maka sarkar kala thungru kidon gi doktor ki bum tre banwan banje. Pi hakini gi benai belada pu kala jangam ta. Ya ke jingi kenduk ga jongi mental sengi kalong banye kran halor ketaru rengkat dong alam snong rengkat di staff le di hospital. Ya kini ke de ka kam ka ba khia kaba kirki kaba kum ka PSC ngila adon ka immediately ngi haban yo no iway doktor MBBS hakani ka hospital dina kaliang ga jonga ke ke bangade banle kalong pa kan sim ya kene ke kam kaba kongsan kaba khmat ka yap ka im jong ki pai pa koloi ka bala ka kamta ba ke jing penbiang doktor hakani ka PSC